Eso es, Ainhoa, tranquilita, Lara, tranquila, venga, opa. Venga, Ainhoa. Venga, Andrea, qué bien, venga, Andrea. Venga, Ione. Venga, Alba, pasa más, venga, Alba. Txindoki Rosanetan, hirugarren sailkatua Urko Etxebeste Garin, Txindoki Atletismo taldekoa. Zalo bat. Vamos. Vamos, André, venga. Venga, André, opa, ya, tranquilo. Venga, chaval. Vamos, Ander. Venga, Ander, venga. Va. Javi, vamos. Venga, chaval, venga. Absolutuan hirugarren sailkatuna Lara Estebanez Bibar, Goierri Garaiakoa. Eta tragetan
En las bajadas clava bien el pie con seguridad. Mucho, muy bien, Las bajadas clava bien el pie, con seguridad. Venga, tira. Berriro ere, adierazten digu eskuarteko delegatuei infantil, mutil eta nesketan megafonira inguratu dira, baino badirudi lokatz handia dagoela, beraz infantil, neska eta mutiletan bi itzulietatik itzuli batera bintatuko gara. Se comunica a los delegados de escolar. Durangoko kirol taldea, Goierri Garaia eta Atletiko. Eta dagoeneko irten dira